Agregat sih lo main PUBG? Kemarin gue main PUBG. Habis itu? Gua ketemu lawan satu squad dan gua yang tembak duluan. Lalu? Gua yang mati. Biarlah aku pergi, janganlah. Agregat sih lo main PUBG? Tadi gua main PUBG. Lalu? Gue ketemu helm level 3. Habis itu? Gue buang helm level 3, gue ambil helm level 1. It's the one and only Eagle Double. Seberapa Tadi agregat sih lo PUBG. main PUBG? Tadi gue main PUBG. Lalu? Gue ambil panci. Habis itu? Gue retakkan ginjal lawan. Seberapa agregat sih lo main PUBG? Lo mudah aku main PUBG. Jangan bahasa celah. Anjir bahasa Indonesia. Kakak kata kaju. Udah kana, sniper kana, tai level le kana, helm level le kana, rupa kana. Lalu? Lalu Akhirnya nona. Mati tak bisa.